Epe ko siya sampaja sunat toba mas sampaja sunat toba niat nami bawa akan bani wakatai mas sampaja sunat toba 2 rakaat karena puang Allah Ta'ala. Aku ambil. Jadi maka gampang dia meki pagan na iya pa dia na marigaga meki pagan na iya neraka na sampaja sunat toba dia na marigaga na mo siratu rakan na sampaja sunat toba dia to na marigaga itu pede mega pede makanjay aga na pangupuna kaya pangupuna to mabicara pangupuki ko sampaja sunat toba angka taupan rita nakaitkan si bawa sampajange kaitan na si bawa pangupue apa makna iya ro pangupue si tongan pak doang tuh jadi ia agak ia kotoba berarti dosa do boleh tasalange kega na sura makanja ibaca angka taupan rita makna ina iya makanja apa melo ko je tuku terima itu bakmu melo ko pacing elemu 2 ayat terakhir Quran suratul Baqarah makanja itu iya kemudian angka tau makna ayat kursi apa itu ayat kursi nak puang Allah Ta'ala mana hana jallo Allahu puang Allah Ta'ala la ilaha alena to illa huwa alena to Allahu la ilaha illa huwa al hayyu alena to al qayyum puang Allah Ta'ala to la ta'khudhu zinatu wala naum alena to gitu ina alena mana hana jallo jadi itu ayat kursi ismul azam asanna puang Allah Ta'ala yang agung angka mana itu tuh ina alena mana itu na jallo tuh pada kul Allahu tuh kul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ina alena mana ha ina tuh nak kada ayat kursi pasibawi kul Allahu itu ro to padete tapi dek to na ya rumah kada mesti ro dek ya ko dek tapal ayat kursi aja na ya ro ta baca itu dek to na mutlak ya ro cuma makadami na sama melo ko je tu toba ko pun Allah Ta'ala baca ayat kursi kacicang napa mau baca kulu Allahu akatallu rakaat kedua pada ni kumu patamma ikorang itu apa dega gak tahu apa mas sampaja cica minta to na tamba korange nule patamma itu talu pulo geso kulu Allahu mana mugan rusu akatallu iya namu baca nya tu pada nih itu istilahnya ina ro tapake jadi ya ko mas sampaja sunat toba ki ayat kursi si bawa kulu Allahu akatallu pengupuna angka tahu maka 2 ayat terakhir Quran suratul Baqarah tuh alai capana suratul Baqarah amanar rasul kemudian napa membaca kul huwallahu akatallu rakaat kedua angka tahu maka ayat kursi napa kuliah yual kafirun maka tahu si kuliah yual kafirun nya baca ko agak sana sampai sunat atau baik nasabah ia tu membedakan antara muslim dengan kafir Pak iya roati mandarige tu maraja bata-bata mandariki maka magabawan nya ji puang ngewe weh nasalah kagi puang Allah Ta'ala mandari de nama iya magabawan nya ji iya itu mandari makoro itu seakan-akan tidak ridho dengan Pak Direna puang Allah Ta'ala angka tu pasan na puang Allah Ta'ala man lam yashkur ala nakmai nigi kita udah nasukuruki papedale ang kay walingi walam yasbir ala balai de nasabar ako na puli abala walam yarda ala qadai ya kung kagaga puli bina siya noko na ko de na no betul kan na tuli masumpa papena dina tidak ridho dengan ketentuan aku makalipong Allah Ta'ala fal yakhruj minal ardi suruh yaitu tes salailinoku fal yatlub rabban siwai suruh ni sapapun na sumpah aja na naya na sumpah iya jadi aja cede-cede nan rima lawas magabawan niya pacar lagi aja tak terima iya man rima lawe bosi minasoy tuli bosi mana siapa aja di sana dia na bosi nasoy palapa ka gitu di ka tuli sa say mana waktu angkam itu tomako tu jadi iya jadi usaha kami nasaba makada ega paje tupi atas salangi nasaba de ni tarima ketentuan pun Allah Ta'ala seakan-akan dia tu ridho baca kuliah yual kafirun iya jadi itu anu naik tapi ini mani bawa roh desa rona kada taupan rita mi roma kada nasaba iya tu sure pak dongeng toh yati ampai madari upau makada iya kona kan naku musibah na masara-sara masat dingatimmu pegai baca inna ataina iya ro tala pangupu
Ali pangupui na atena. Iya ko takut tasat di ngeleta mega masalah dia namanya maketa. Ya si urus ya selesai. Pegai mu baca alam nasrah. Pakuli-kuli mu ya ro. Alam nasrah laka sadar qawdan nang kaisrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka dzikrak. Tapakuli ya ro wa rafa'na laka dzikrak. Wa rafa'na laka dzikrak. Iya, komelo ki komisanya tuli nahina kangi tawe deje gaga ekonomi dia na melo taraka iya si jama ya si salah iya naro warafa'na laka dzikra fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab eta baca tado boleh tare wa ila rabbika farghab wa ila rabbika farghab supaya macawe ki lori pong Allah taala dia mari kage pakuling itu iya jadi aja tak kali baca lalu mimateru de mancaji pak dong biasa nabita baca surah angka ayat na pakoli nga katelu na baca iya itu fungsinya jadi dia itu ya ku ya wala pak dong pada itu ku masampajang au baca rabbi ghafirli warhamni wajaburni warfani warsuqni mengilau na aku iya aja tak kada warsukni ya ku makadaki warsukni dalle umumi ya ku makadaki warsukni ai ilauni iya betul ya tuh kenapa barakah ibu Allah Ta'ala. Saya dapat ijazah langsung itu tentang zikan itu. Tapi aja tak ada warsukni. Iya itu ya kok biasa nih akarban ya warsukni wahdini dalil umum. Tapi ya kok angka agak khusus metilau pakai warsukni napatilau. Aja nalapakan ngilillah atau ati nai pakai. Nah. Iya. Jadi itu kaidah-kaidah sederhana itu tapi itu doa sangat mustajab di situ. Iya. Kodale ilau to rasukan nih. Iya. Ya tiasa ngedale tepat palimatan re. Ya wana tepat kesehatan tapi ya tu dale kamina mariawe waramparang. Jadi ya tu dale kamina mariawe kulalan agama waramparang. Dia naga cauriawe tu dale waramparang. Dia naga yawana. Itu. Ya na tu ampai makada aja ni salai tepat gara-gara waramparang isapa. Nasaba isolang itu dalek lopoe, nastol lalu dalek kami nama lemah. Itu, wajar kira-kira. Oto ya bereng, napa tu malas sepeda? Wela dapat. Itu, wakole batu. Betul kan nak buru kan yoto na untuk lolo ke sepeda. Iya na tu tahu pada kali berakannya tu tahu deh nas sampah gara-gara sibuk masa padale. Pada itu. Iya, tepat nasolangi gara-gara hanya mencari rezeki. Pada rezeki yang paling rendah itu rezeki dunia. Iya, orang paralino. Dia naga gacau. Apa iya kene orang parange asugirange adalah nikmat besar. Dia na adele ku Allah Taala. Dia na adele, maju bakal dia na adele. Na dia gaga orang paran atau kesesi. Kamu kira? Tau sogiemi berarti dia na adele ku Allah Taala lo kuatanna. Dia na adele. Tapi ia waram parange bukan nikmat yang paling tinggi sehingga ia ya sangnya senangan jadi itu waram parange bukan ketenangan bukan iya jadi apa ya kene waram parange non ri ketenangan dena natan atau kasih tapi tidak gere tau sogi na tenang na iya mako ko tau sogi bega malah saulu itu pange jadi tania tu itu waram parange bukan ketenangan asana senangan nih. Tapi Allah memberikan ketenangan kepada hambanya siapa saja. Tahu sia-sia lingat tenangan. Namun mereka orang peran. Angkat tu tadi tamak kada. Ya kau wita ya. Udah sakada gaji. Tapi weden angkat mana nama susah. Ia lengi dalle tenang. Angkat tu tahu sogi we. Coki mia lupa. Pengalak mata dia. Pagaro. Weh. Dina. Asun nami bali bola nama bokan ali wasilan nama baru nasa. Angkat ulah bang kurila. Angkat ukur dega. Tanya tenang. Jadi abalalo pun aja tuh. Iya. Jadi aja tak ada warang perang mariawala deh tu warang perang. Jadi aja tagadai kami tepat tak gara-gara masapa warang perang. Aja. Iya. Ya natul mandari beberapa balu maka aku mak balu ki pakanjaki. Pak Mega tahu kasih angka na nasarun tu lima kana mau pada gagah. Na balu itapak na napasiang ka igol kasih. Itu apalagi ramalannya mati. Mega ka tu pak balu itu. Aja taganai kang itapak tamagi sahabat mak balu nak kena dia aja gangkat ni tu kibanding itapak ya muak beli mu balu ya tapak mu tu masak mu pasiang ka iye.
betuangan nama baluk gol lah ko dia nagan nak siliter patimba-timba gabaya aja lalo mu timbang kita pak mu napa mu pasi timba tepak mu aja lalo ni paci aja tapakan jaki jadi naya ko dale po Allah taala melo malengi angka uruntu pak bu oko kita mak baca-baca ka ro ulan rio lo uruntu ya ro maka da iya ko angka tau nak gangkul yang ngi mapigau betungan nang kagaga na jama na iro jama-jaman na mastinna dibayar dengan harga misalnya 5 juta tapi tahu iro pak jamay nginalengi di 5 juta nalengi padahal mastinna pireke ngi jaman na ya tahu 5 juta tapi 5 juta dia lengi tanya si angka na betungan na dena si patok jaman na si bawa gajina maka dai narampi ko rilalan na aja mo maselang natutu puang Allah Ta'ala lalannya tu dale masuk nasabari na ganda natuturak ko lalat dale supaya dia nasu tanya pulo ko tu dale mo na wajah matu tawak kamaja ya tu 5 juta lebih topa ang kami matu dale letam tanya pulo ko tu jadi akong kagaga tajama na dia na siyang si pato si bata jama si bana wajarang ite aja mo ta masusah magay ang kamatu na lingi puang Allah Ta'ala lalalya dede tu nolah tanpa masih balikan na ya ko angka tahu mak jama mesti nasi di juta wajaran na tapamilaw di 10 juta de na siyangka na jama si bawa gaji na meloy na tarima maka dai koro lay bukar niya to tahu supaya tak bolo ya to gagay masu na denonro yan na to na mega tahu 10 juta gaji na mo na dito na mega na napake makamaja angka to tahu 400 misa bu gaji na kasi macicil motoro mato ing kamati anak na masikola. Kenapa? Ditutupkan. Nah, ya bahaya. Termasuk pejabat ero, itu ya ampai madari kak makala. Iya nang katau makala silasi mata pukong kagaga na jama, maka solamu ya tu. Magi na mega pasar pis televisi dia nama deceng. Itu kare. Itu sampai kare. Entah? Iya Tommy mako Iya na pasar pis AC, pasar pis gulukas, pasar pis televisi. Televisi sola minala kabala na nasolder dio korone na panapakamaja te masoli de nule madeceng itu de nule madeceng iya na kan na yon na iro lalang makana de na si pato iya kene makana anu deje gangka na walau pak dake iyo ko na madeceng saro karja aku na bawa pada 200 banda tawaja apa solder na bami de tu na make na sanape mele yang ngala puah na dia dalam malia televisi sola minala na pasisele isana iya to mi mako ya to sampai bisa pa ang kanggota aku podang jadi kebiasa podang ada aku maga-maga jama make wita na silapo je tu televisi da tu 5 ko tu na sai makura-kura baraka je ko manistas jadi wakiro jadi tapakan jaki tukang batu di aja na sambarang ko tite makadai na mose ko minawajaran na kasi tawe ye mama dai itu kan na to ni tapakiro pas sidak kata tonan lo ko tawe tu na lo moyangi dale ko Allah Taala iya ita gare kon ka guru sekolah pa honor 300 bisa bu gajina 350 gajina siulang na datu na ganna pangal di sabun na tu masasa majujur na capu tapi magi na sekolah mo na macicil motor matoy makan nang ka sampai mak bola na 300 itu sabu nang kapajabat 10 juta gaji na siulang to 5 kontrahan padahal komelo irere ke magay demeto na ganna iya ro pa honor 300 sabu gaji na ko malasa anak na bot dress minalya kita papaja na pura man rebot dress ta papaja bolokan iya ro 10 juta gaji na tanya obat dokter capu si papat de melo de sonti bajai na sabak na pasu ipo Allah Taala ro gero na bukar ngilala na tak bolo masuk na sabak tanya neto hakmu tanya dale mu ya tu iko mi mala salai hak na tawe makiro de gaga pabu pasagi way bosie lagi kulalan na hadisai tatio kolino denang kanalap di walaupun 1 titik si tati way bosie no pole langi denang kanalap di si tati pas-pas ukuran na paturu pong Allah Taala jadi aja tak kanalap di way dena lebih de na ukuru pong Allah Taala way bosie no lalan na si taun tidak akan pernah lebih walaupun 1 titik
Iya. Jadi ana tu ampai makan aja tu musa sai serangi musa sai bosi. Makan magi de pura yukur angka minonroi mega tak bolo. Makan dalam pasipulu ngukor na bolonge kosong ngukor ya makiro. Nah, ya tetapi jumlahnya itu sudah diatur. Jadi aku masandrai bosi de na lempa tapi aku na pamasang ni de. Curuk ki makiro na tu milau dong supaya ya bosi mak baraka. Nah, makiro katana wala ngasoy wala kasoma baraka na iya ko wala bas kasoma baraka bosi mak baraka iya ro balawoy ko nakan na bosi tapam meke ko bosi mak baraka iya mo ko tanya bosi mak baraka nape si gandru suman re balawoy ko bosi de na malang gandru suman iya ko mak baraka na mo balawoy mi tau ko bosi ina tu nama darin ke balaw malope-lope ulina malagalag na way bosi matokan na iya tu way bosi mak baraka na sa to pandita. Iya, jadi aku bosi aja tak kena. Bosi si mandre si balau. De, akadaki epot tapak baraka iya gagaya nawa di mampedecing. Ini makiru. Itu ya ada nang ketemu wilawi makar. Bosi si maga si de, karena kita diajarkan minta barakahnya. Ini tapahan itu. Jadi to kejek nali benar. Napai. Kemudian onak to dia sunat toba ki napa mas sampai sunat toba kati seni. Ke gawat tu nama kanjala da to milau toba ya ko to suju aja na pura ki ma bersalam ya ko masam paja sunat toba ki o ko suju paca purange ilau toba ni o ko tu ya sange toba taba ya tubu taubatan to rewa ingeramanang ya rota salata na isa mana mo aje tu na di jamai risa sama kada ya koti kanto nalakai ko kumatinray iya male ni sama natanya timbagang ulawa mi pakai ni risa pa irisa ya pak balyang ipacay cairang ipacodokang ya madare makala sila siya na risa manang na idi jamay yang pa ito isuro mingeranya ta salata dere isuro ki mga kuiwi makadami po ngalata lang ngakui mo ije. Ya makanya itu taba ya tubuh taubatan kembali betul na rewa ko rana mana ngi jama-jamamu na nisa po nga ta'ala kada ila cundeke ala na makalasi na isang cuma melo mi po nga ta'ala ko yang aku ya salata de pa kanisa po nga makadasala ko je tapi de mo mangaku para mi di kong kanata ini sama kadale na jirapa ipaneyon na iya cuma melo mi ko mangaku kada po ko makadaweya to kasi ona makasolat adampoy ka de na marigaga pa mangaku no e makiro iya mo ko to lima kalay ha taniya de kala tatte ari gulun na iya ka makiro jadi ang akuibannya salat ta kyolo na po nga latal na pakadayo po ta dampoy ka selesai. Maka lomo na po ngalatala ko kakasalaha pede madapeki pede mariyoy ang kagaga yilaw pede mega yilaw pede mariyoy yo po ati di ko taulino yon ri mangilaw ya ko chomilaw mo chicha na lemoy ya ko kadua ni makarani alasi ya lagan na nakatalu makarani obe mana ka wala tahu makwa papelit na lagan na nakali manasang kasi atula paling di na ya po ngeda na nang pede mega yilaw pede mariyoy itu nun itu jadi aja mau ta masusah